Ele leila va oe lo mantu tua. Pa ia malu e sili ese oe. Le tua oe mai le vavau. E o lava le wha vavau. Le tua o Israelu. Glory to God. Le tua o Abrahamo. Le tua Saako. Le tua o Iakopo. Le tua foi lea o lo wha vai ai lo mantu o tunu. Thank you, Lord. Le foi lea tamai la ngona le nganga o le fifia. Jesus. Ma le oli nei fiafi e tau pea lo ma tau tia ma lo le leile tua. Wa o yesi tasi ma faiona a vatu ye le vi inga. A tangata soifua na e faia i lo fatu sa pa ia. Na e faia i mātou ina ia faia i lo fina ngalo i le ngata ina vi ia i oe. Ia le fati nonga fo i lo fina ngalo i le lalangi na i lo mātou iai. Mātou whafta i atu le neia fiafita mai na ua maua le neia avanoa. Avanoa matango fie, mātou te mafutai. Whatau no e fo nei Paul Kalame e piona masani ai leva yaso ma leva yaso. Ia mai se o steimi le lei mātou te mafutai mo lo mātou o tunu. Taratela noa ma whasoa e tusa ma laua fionga. O laua fionga e o ngai o ai e whapoto. Whatonu ai mātou. Ina ia saunia i le tangata mōna ngā luenga le lei umalava. Le tua whawhitai atu ia te oe le nei aso. Wei ule aso ina wapo. Ia alo tu mau pia lo wanga le lei whawhitai lau pule whasoifua. I le soifua o lo mātou o tunu. Mata mai lava maunga titele si o lava i maunga iti le nei e fiafi. Mātou whawhitai atu i lau whamalolonga pa ia le atua. E lava ona a fianisio a inga o no le malanga le maliu maleoti. Ia mātou te whawhitai ale atua. I lau pule whasoifua e le aso ma le aso. E le umalo o lofa e tu maulo o lofa e whavavau. Ma lau fore nei e fiafi mātou te whawhitai atu. Ia ono me umalava i le ngata foi o le nei aso. Ia maiso le aso le nafi. Papena ona veo se aso e taua. I le au whatutua le atua o le aso e whapena ona mātou whaitaulanga tua i ante oe. Mātou te ambatu le taulanga, i le ngata o le taulanga o le vi inga, o le taulanga o le whaafitai i ate oe. Ia maise o le mātou whanongolongo atu po le ase whetalainga mai i ate oe, mō lau whanau. Le li e whapena ona tō matau e lo mātou wola. I le ngata o le mātou no nofo i le laulangi na i o le mātou wola au auna atu i ate oe. Ma whaatino lo mātou wala uina na e wala uina i mātou. Whaafitai atu le atua, whaafitai le malosi, whaafitai fo le whaamalolonga. E whaatau nuu ai a tiute ma whaiva wai wala awina teito tasia i mātou. I langona ia o lo whapena ona mawalunga foile au ino le masina le mamalu ma le pa i o le mātou utinu. Mata mai lava i nai o mātou te matina mātutua. Ia ai maise foia le lautele o le mātou utinu. Ia ma le mamalu o auna o lo whapena ona tala i lo fina ngalo i lea whatawhaitaulanga ma lea whatawhaitaulanga whaafitai lea tua i lo wanga le lei. E wala ua tūna nei pō, ta maa ia, le whātaunu ina fō nei pō kalame o ma iai, e le lava se poto e le fō i se vave, e le se ato o tōre tangate mawhai ai o na masusu e lau a fionga se ia wana ngā le mana o lua nganga pa ia. O le wha moe moenga lea ma le whalangolango manga o i mātou, whalangolango atu te maia le malamalama ma le poto mai ate oe, ma se fōi o whalinga e whapena ona tala noa i lau a fionga. Ia, wala wantu ia, whapena ona i whamanuia le nipol kalame, amunia foi ai ma ua malau auna, ma se foi le uso ia saulo mātou ngā lua i ne fiafi. Whamunia le whafonga lo watuno, ma ia aluma le mana lo fionga le nei a fiafi e whamawhanaina ma whamalo si ai se anganga, le li e whafonga mai. Ai umea uma, i ufo le nipol kalame ia, foi e tupele vi inga ia te oe, tu maulu whatau vaa o le tangata, mātou talo malau atu, ne fiafi ale le suafo Yesu. Amene. Amene. Ya, e fo ne fiafi patuele au fatalofa ile tato utunu. Malo lava fo soifua, malo fo ile langi mai le tato utunu. Ile ne fiafi e fo le tonunga ia o lo anga leile atu ile tato utunu. Fo inisio lo fa pena ona fenga foi maftianga po mai o tino ia o te talo lava ia ile anga le tuama na fa malolonga to soifua ia se foi solo vai pe fo na ma
o mai fai mo la ona le tu e fata no tanto po kalame Oi. o le tu le Upega ile Loloto e piona masani ai aso futa tas e fa felo te fata lo fatu ile malo le tanto tu no fata lo fatu e ona le tua io lo fa penona fati no foi le wina e piona tofe mo la wina le tua ile to vine ma le to vine tanto te fai ile ngaluenga le tua ina ia mauni nganga mo le malo le tua ma le fina ngalo le tua ia fa felo to ne ia fia file nganga fa lo ia fa talo fatu fo inisio lo mfaiona ti fia pe fa longo mai fa fonga mai tanto por kalame o le tutu lo Upega ile Loloto e le ava yaso mo le ava yaso e lava pa nga masani o lo i fia fa fonga mai fa longo mai ia malo fa matalo fatu le fia fi nis fo ye fa fonga mai per tanto por kalame ma fa malo mai fo por kalame ia fa malo atu tonu ia e foi sa nga por kalame io le nganga ia vi ia ile tua ma fa manu ina persua fo le tua ia fa malo sia o mai tanto ia mai sol tanto mala malama fantas ile por kalame le tua le o fa tati le temi le ia mori soifu o le olanga tang o le olanga o tanga na fa ile tua ma na io tanto mala malama mai ia po a me o fa pena ona tanto lo por kalame le tua le nei foi temi mali ma le nei sise no tanto iai awai a tanto ba foi le fionga le tua pe fa pena ia tu langa o le fionga le tua ia le tua no taimi tau o lo mau tanto te fa so ai matala no ai ia fa talo fa foi la ona le tua sunga ia poni fontil ne ia le fiafi le lo sunga fa fenga ma lor so foi la sunga fa fenga poni ia ne fiafi talo fatu E fata o malo ne fiafi ile sua foi Yesu tatu liwa fai fo tatu to fsil fai le fiafi ma le malo si tatu no pele Samoa e me se lo foi panga le nei foi por kalame pe ona masani ai o le tutu lo Upega ile Loloto fata lo fatwa ile pa o Samoa le fiafi me se foi ona le tua ia fata lo foi le sunga ya sau ni fiafi ale to foi le fata lo fo sunga tu langi malo le so fu la lei so fu mo ma langi ma you looking good oni me sa foi ni yaso io se o kafisa valvali ni yaso o le tawi foi ja ole tawi foi fango ni yaso tawi ya le ai io ese dia ia fi awala ia malo te tonu foi le samana ia te praise God to fa malo sino yaso mana ia ona le tua ia to suta si le ia foi ia ona sabe io to te Manga i felsipi malo sta e pior kama masanganga malo faluari ya lenga vale de lenga vale ya nga on me faftei o marol matalonga marsunga rifeu ya sepi o ya ma taso ya no ai vieri malo sunga sepi fa fo mai family le tua me se foi la o tapolo ni yaso malo le talo fatamari malo di eleri taftei le tua muore ole mana ia ole so folo sunga poni ole fa malo stino ole so malo lo tau le male sala fo pe sa fisi heavy ole io tau sapi ya sapi vari le so foi ma mo fa fon ho tato tu no ile agora sa varinga le sa vari e fa le tu la sa vari ya ele lo fo le ele se to le po e lo ngo mo fai tu like se o menga manga ye tano tu se la tele o la te enjoying el tano ya la te fa malo si le te exercise away mo fo fai tu a se pa la later è fanna è più solo filo su polo allora lo pire ya malo ya la ponia o no le tace la voltu se tani ma sono intende le sa ta no ile tani lo mta puiva malu ya ai manatu yo o lo tasi atu tani lo mta pu se fulu lo mo su tasi ne fia ana ya wa te o lo te tunga le mai o lo telefone i au na foi ma sani fa so mai foi tano mai o lo fa fon per tatu poca la me fa malo mai ya e lo foi na le mai comment mai va pena ya o lo fi la fa fon mai foi ya le tu to na i fa malo foi talo ma wai
o le tatou ngalong fai fatas Ia. ai O tapua. la po se me o lo fa pena fa so to ia me se lo sunga lo fa so to fo le tatou pokala me ia fai le ma fa monianga fo le tua me se fai ma vi ngole li Ia le tua. ai pe o le tatou tu se fai tauna ne fi lo sunga Ia. fa ngai ngole Am tapu sfut. tapu sfulu O le ua matana lama fai u ia le tusi tani lo wa ala na fa tu fa pela sunga tu langi wala ngai pi fa tasi al toru le muli o le tau pusfulu sultasi mal sulu lua wa me ia tutupu i le mata upule se fulu ai tu sa mal falinga le wal falinga lo na fa le falinga muli foi le na ilo tani elu ile foi le series of revelation ngai lo fa leentatal no sa mo le valu le si a mo ile fo ile iva mo le fitu mo le valu ia no le iva vai le mo se mitina ale lanto mo le vaso lente ne il taupu iva o ina vale valu o le vaso lente ne na mo le taupu iva ia le vai ngalong tot a ila le chapter 10 po le taupu sfulu le mo wai le falinga lo na fa mai fo yo le fam tala mai i el mele ole a fam tala mai i le mtaupu tasi msululu I mean o i le o mai i le falinga po le mele na tau mfai i le angelu e sau i atanielu ai fa le lave i le nganga o le te moni fo le o le falinga le na mana o le te moni po sa tani le po le nganga le o le ali o persia le sau il fam talang e awane yo o mai i Gabriel wa lua fo e lua angelu ta ua le tuana e fa la combination ni na ile nga luenga i ese fo le mani o le o ngale mo mai il ta upule ta pusfulu mol me ole mana mo nga lu fatasi mo te fo i ya talta te o te mo fo le ta ole vai le si po le fai le si ngo fai se mea ia ai saulol ka mo Mikael mulmuli mai ke e so swani mai le ala na le ono fata u mao o mai le falinga ia Danielu na fia mo Danielu aso pongo fa la le nganga le mai ole tusi atoa po tala atoa vaenga i toru lo zungu tu ilang o me uma e kau ile fo le fete na inga o le conflict po le warfare o taua ia le mta upule se fulu le fam tala mai na o taua e o fola mta po sumaltas e na o taua le battle le alu le warfare alu i le realm le spirit po le angelico po le me ye angelu e la vea fo i angelu le tua pe se battle le fo saul tusia falinga fe mai fa le taua angelu le tua ma angelu al pongsa lo inga lai e le loe o tato mata lo zungu langi e se le ta ua i o lo mta upule se fulu e au mai ia i tato fa manatu mai tato le tato te feoai e o al te mi tato te momoe ai ai matua i o tato le mana malama o lo i se battle lo i se warfare o le spiritual warfare o lo alu i teimi uma mo taua fale nganga o nganga i o te moni ele ngata o lai struggle po lai fete nai male au angelu po au ia ai misa au angelu le tua ai matoli ele tau fa to ale la uri ele tau le tu se fa linga e stemi luminai ai o mal timing o ke lo la vai tu pule le fete na inga e o foi la i le lo langi le nei lo zung tu langi le ja tu te ai o tatu te le loa o le fai le taua fa le nganga. Ai eila me ye fua mai ai i le taua lilo le mystery fo le wole e ye me ye fua mai ai i le langi ngai tatu te olai. I le ngai yoi le nganga le fa te moni o lo ngai yoi i le ram le po le langi o nganga le ngala zung tu la. O le winga la lo vamtalang o le fua le po le fruit le o le ngai yoi le nganga le fa te moni. O le fua mai i o langa o tai. O malo, whainga malo. O le peifo le behind i le nganga le anga le i tai o malo. E matauriele o malo o le spirit le o le tau mwhai e sa tani e oso whai i tai o malo.
E o so fai tai o malo, ia ulua i tai o malo, ia ngā o mele anga e whai na malo. Ia ona oti ato ai leo tangata. So, e ui ala e lilo le taua le e whai le langi. Le mea lilo tātou te leo ai mata wha le tino le tangata. O le ie le taua le tupu, o le ie le struggle lea, o le ie le warfare. So ngwhala vela, o le a whai nai matangata langa, o le saulea nganga, e o ala, e le ngā tai o malolo zong tui lang. E a whai ngai fo i whai au pe ale matala. E a whai ngai tai, e alua le nganga lea o le li le mai Persia le la tatu whai tau i lo zong tui. E alua i tupu, wa le whai ngō mai o le li o Persia. E a mataulia la, o le whai tau a ngai i le ngai o i le spirit po le nganga o le angelu, o le pongsa lea e pe whaangai o ina i a kuresa, wa kuresa le tau mai i le teimina. E tolu isi tupu le tau malam tau po sumaltasi. E umata o i ngola ulina. Foi lele, e se le mana i o le pea tawava ai e le tau o telo ni a onga la tawava i. A wangai a matamaya, o le tau sangalo na tolu o kuresa. Ni a mataulia foi la, le tupu Persia, sa faali mai ai le tasi mea ia ta nielu, o le na ingoa ia Pelitsara. Ne makaria la o Daniel na ingoa ngang sa mai a sa sui i la vanga le a Pelitsala. Al taimi le masalo le tau sanga le o se mea o le 5 e mataulia foi le 5 tolu iwa. Po le 5 tolu iwa le na pa uwe papelonia. Ala zung tuilang. Ona o kuresa, matariu le na o fatasi la o sfainga. A fa mai la lona tolu o tausanga, o lona winga. A tu iai i le mafo fau fale, fo le susu e tau i numero, fai lo winga le 5 tolu 5. Le usawa ngai lalo, wa uma tausanga i tolu. Wa le 5 tolu iwan pa uwe papelonia tu la i mai kuresa, pule i a e fatupu ai ta riu i o ai toi fo i e kuresa i o i Persia. E a fo i e rule mai i le mea au po le mea ato, ai tu oi ta riu i e a fo i. A le la ufa mai o le tausanga lona tolu o le tupo kuresa. Nai loa i e ta nielu. I e le miti lea. Ia, a mataulia la e fa solo ai lalo fo i le mai ona po i o ta nielu sa au fa noa i vai aso ato e tolu e le aise me le leia na e fa solo e fo le i el faitaunga. O le mele le o i ta nielu. O le o faali mai se me ia teia. Ai songa ponga. E na tele o malama na tele ele o mai ai ele miti le ai te tau ona ai si sau e au mai e mutua fa malama ma fa o le mai fa au o le mele le sau in paul mele tau mai ai sa o lo ai se mea o le falinga o tanielu o le la ili fa mtalanga mai tanielu ai sa lenga nga ai le mea sa fa le lave ile mai ngol au le sa un capirelo e mai a teia na la sau le lui fo ale si mela zong tu langi ele o el fam talanga ina e ele men fa no noa i tanielu ele ngatala na fa no noa ele tu langa fo ile o le mele wa ele nu o sauta ole me pitsilio na fa no noa i tanielu i le vaenga le ona ole malu ole tu alo zong tu lang to le fo le na avele fa to nunga kuresa ele tausanga e 5 tolu iwa lena pa oi papelonia. E te tau lono to e foi i ala uli o seru papelu ma le vaenga le na o mo ta fenga. E watu loa faile manu. E uma ele se fulu 5 tausanga la zong tuila. Uma su 5 tausanga nga su fitu tausanga. Fa meise su 5, fa meise su fitu. O te lero la penga o ele umil na le fa atali tanielu menga lenga ma fuon fa no tanielu ma nofo lefu ma ia tala ma fa no ma ana pongi a le sile me nga tu nga lum fa no i tanielu o le lipoti na mai o fai le fale ia o manu malo le o fa le vele faingo le manu le tua delay ele nga luenga le tua mo le se furu 5 pe o por se var su 5 su fitu tau sanga le delay le se me faia le sila me le fa no i tanielu e foi il vaenga le ia no fa solo mali la lo le feita ngala sungtu lang ia pe mani ia ba si e feita wa mai le fai upo fanga ila lo atu lang fa mo le o le aso i lua fulu ma le fa le masina mua sa u iai i le au vai o le vai tafetele hita kelu lea o nau te pa i lea ma o vai fa uta foi o le tasi tangata ua ofu le i lino
ma ua fusi lona sunga titi le auro le lei o upasa. O lona tino foi ua pei o le ta sesa lea, ma ona fofonga ua tino mai e pei o le wila. Ala zontu la. Na le fei tawol menga wa description now Yesu. Vai e le atal na. Pa wala le o le fasi fa alinga ngai lo etanielu. A o le mea atoa le i le mtau pusul tasi malsu mare lua. Lea sa tau mo faila ka prielu e sau e approach ia le au na le tu. E a mai ia imfa matala mai ia le mea le i le mtau pusul tasi malsu mare lua. Ai sau. Ai poloka la le angelu le po le nganga le po le li le operesia. Ai le pa si mai la ta fai tau la so tu na famo il fai poi fit o wa le fai tau nga tau o le fai poi ono o le fa matalina le o le description a toal na al matau ti o nga foi la ilo mai Yesu ina wa vai ai e tu sale le ya le mele na ma le fa matalanga mai Yesu tu se fa linga lon tau mo fai poi suma le lua e ole e suma le ono le popula mai kaukia le va ainga nga va ai e yane ya Yesu ile tu sim tau mo no fa mo tula pe pula fitu la mata ya fa mo awana o ulava o tanielu na ilo le falinga wa o tangata samato yaina le ilo ila to le falinga awa o tia ila to le tete mo tele lava na la to so solo foi ia la lafi ai ila to ya lo so tula o le mata tia o le mele na va ai tanielu o Yesu o le ata le o Yesu tangata mata tia e na fa mai ko kele ka ngai nga o ia ngai lo ai ma tau tia la e lo tanielu ai ke mo ka ka ia mo ka kia ole me sa faali mai ele le falling o Yesu fa ma te mo ngole la to ya ai tu ai o la confuse le mal mal tani no pola me le to mo faile tu ai mai ate Watu tasilava na wao ona ulo le ole na me te le na faali mai ona le ai lea o se toe malosi ya ntia ua mabaelo o matango fie ua o pula vale ua le ai lava se malosi ua toe ya ntia ua o langona le si ufafonga o lana fionga ua o langona le si ufafonga o lana fionga ona o moe ngasi ai lea o au ua fao lava i le ele ma la uzungutu ilang ese le mana i na le mena. Every time that we have an encounter with God, so skanga ka fa ku ku am skanga ka loko maulalo ai ese fita winga po se fo le encounter mzalo me fo le o feilo na fita ya so se tangata lava la ile nganga o le loto ma lalo mo le loto e ava ile tu a sa ulo le tu ingla te lo le mata ti o le tu pe o le vai le vai tani lu ya te falling o Yesu o le almene ye he felt small mo ko fa mai wo mo tu ai fo le mo le se malosi he was vulnerable kwa vai nei wa ina matua fa mai wa pula vale wa le ai se malosi o to ya te fa mai wa ola ngona lo si fonga o la nafion ka ku ke lola penta utala maile fo linga le o le ata ya tani lu fa mai wa ola ngona lo si fonga wa ola ngona si fonga la nafion ona o moe ile moe ngase ma moe fao that's worship that's true moe fao ile ole wa tapwa lo ga ta mo lo fao ile o le fonga na o ifo wa fa alo ma amele reverend fo ile anga i mata tio le tua langa le fa ali mai se o nga ta wale te mo tato mo le ava tato te lo le tato fata va i lumo le tua ala sung tuila tato te lo se stay me tato te fita ya mo le tua we fear fo le inadequacy fo le wo kwa vai ya tato kakule tato lope o le se ta o tato lumo le tua kai pi o tangata o mose mali tai pi fo Isaia ele mta opono o tu se Isaia de no nei lo ile tu fo me o tangata lo ngutu leanga tai pi fo la tani lu i o yone le tangata ina o ye lo le miti fo le nei lo le fata va lo le ele aise me o ya te aisa langa le o fa ali mai le mata utia o le tua ya te mai pe fa tau le tite pe la lolta il fai pula le se fulu sutasi ona ifa pe mai ile ya tau tani elue o le tangata o alofa teleina
Ia mafau I upu o te whai atua ia te oe. Ma ia tu ilunga awa ua awina mai nei au ia te oe. Uma ona whetalaia mai ia te au o nei upu. Ona o tua I leo ua onga tete. Ona whapea mai leo ia te au tani e lue. Au ole fefe. Au an talu le lua yaso na e sauni e loto e mafau ma whatinga ina oe oe luma o lo tua. Sa whafonga ina upu. Wa usa wai foi ona o au upu. Au le li o le malo Persia. Mai a famola sunte fa malanga ta ua I o le. E au ni numi I le fai pos fulua ngai lalo. Ele o ia iro le e mamlama ele o Yesu na e bopa I mai ile. Ala wa awina mai ia le tangata la le ave fe au la le. Wa awina mai le ave fe au le angeru le o kapurielu. E ave fe au na le loa le na loa ai ma le tautala mai ole. Le fa mai o tautala mai a tau. Ai o man fe pos fulu. Fauta foi ua pai mai a tau le lima. Ele ole aolau Yesu, ele aol tangata le mtautia le sa fa mtala mai lunga le. Ele fo ile fa fitua ngai lalo le ai e ese le ave fe au. Ole angelu na o Gabrielu. Fa mai wa pai mai a tau le lima. Fa to tuli a tau yo tuli vai mo o lo filima. Ona ia fa pe mai le a tau tani e lui. Ole angelu le po Gabrielu. Ole tangata wa lo faina tele oe. Loinga wa lofa oe le atua, wa lofa ina oe le atua, o le upu ya la fau, ia e mafau fau I upu o te whai atua I atoi, ma I e tū lunga, a wina mai nei au, e leo le tangata lea, e mea ngai e mantua lei, manino lei, e leo le tangata lea, le o Yesu lea na iloa, le ata lea I lunga o le vai, ai ese le tangata lea, lea lau sau tangata lea fa mai, ua faa fofonga ina e le atua, au te talo, lea na o e lau whaitau, a lau songotu I la. O le urua I aso na e whatinga ai nai, e oe, po le aso le na matai le wana pongi, na whaafofonga I nai oe, e le tangata le nga ewa ai I lungo le vai, ia po le atua fo, wa whaafofonga I nai, ia lauta talo, fa mo whaafofonga ai I lumo lo atua, sa whaafofonga ina au upu, ua au sau foi ona o upu, le lau kuri mai la angit, le lau sau la angit, a son ponga la, e mai, e sfumal tolu, a o le ali, le lau il fa salave, ka le le sau ka pili elu, e au mai le fe au le o le fe au le I mtau po sfumal tasi, nga o kaua, me o le a, pe o le mele le tau te vavaya nga I mtau puia ma le fe au atole, me umai fa tau ya Israel, lau sung tuilang, me umai fa tau ya Israel, wesia, le uli ia le la pule sawa ya Israel, uli ia le la faima, faila ko ma fili o le fa o le nu o le tua. Ai uilea, e fo ia la tu angelu, ai fo ile angelu o le nu o le tua. Le ai umata fa mama maina o Mikael fa maila. A o le li o le malo Persia. Nei te ia te au ipo e lua se fulu maritasi. Fa auta fo makauria o le umia le ana na pongi e tanielu. O le umi fo ilea walo ringa te talo, matalong te talo tanielu ma matalanga anga pongi. Sau lo le angelu. Ai sau. E sau le aso mua mua sa ilinga. O malele aso ye lusu maltasi. O le sa ili ya tanielu. O le luas ful maltasi fo ilea aso. Nga fai ele strako po, nga fai ele fetena inga. Ele fatanga ina I ele nganga o le te moni lea. Mai Persia na fa mai na te ia te au I po e luas fulu maltasi. Fa auta foi. O Mikaeli, le lau tau mai la lesi angit. O Mikaeli po o Mikaele. O sole au ali sili po o le sisfa punga. O ia o le angelu sili. Na ia maliu mai. Ma fe soani mai ia te au. Na tu ua fo ia au I lea mea faatasi matupu o Persia. Fa mai la ia le. O le nei ua... Ma le nei ua usau e fai loa atu ia o e mea tu tupu I lo nuu po Israelu I ona po o amuli te maneia ia maneia ia wale fa mai la ngelu sa ule mawhaia se mea ai sa ulisi o uso fi so ni mai ia so mea ngau fa kwesen mangi o lea o ngalea e avo I te
e te le mfaise mea ai te tapa ilisi o uso so ni mai ale ngata foi le o ele te lor te malos ala tu lai maftia mai ilisi o uso ngala tu le e so ni ai ala so tu la fa mai la ele se fa mo nga sa no mai le sumal fa o le nei o sa fa ilo atu to e me tupu ilo nu yona po amuli lo no winga e tau lava ile fa ai unga le ele uma le tatu tele o ele tatu nga tupu langa le me tupu ile nu o le tua langa le ta mai amuli awa e tuai ona po ole falinga lo winga mata mai e ngal por kalamele tua mo Israel e o mai le taimine vai lumanga le lai fa makala le msalo ka ki o yai o le falinga toa le nga poloka ka mo fai poloka le fa mtala mai fai pus ka pusuta si man suma le lu malo e palme ma tu se manatu le ne fi mana ia te le lau fa malam la maina pastor tulanga o ta upu o te fia fa so to voile ma tu sina manatu I tangata lo tanielu pe ona e sauno I le tulanga voile ilona il la relationship ma le tua il tangata voile eselona esele le tanielu le la ba fenga ia ma le tua monila o le tulanga voile a tonu le me voile ala inga na telele le a voile ona ina le tua tangata lo tanielu ia ona olona ia o sila me voile tua ia tanielu mana olona fa mauni le ila fo ivala wina ila ba ngare le na ta feta wina le fia nei ile ilonga fa pa u fa o lumo le tua ma ole atanga olona ile sa ola usunga olona worship ole va fenga ile ale utani lumo le tua ina te ilole le ile ba ona yema le tua ile mfayonga fo ile ona fa tusalia lona tangata ile tua ia ole winga fo ile alba metalanga tu mai fo le ya tato awa o sia onga le ya le mo tato le winga voile le simema le sile wa mana ia mele lo sunga poni tulanga voile ma to le voi te la ia tato e ngalo uso le pese pate te ngo upo pese ai pese esele manga ia voile ma ia ona to tuli ai le so la uso ma ia ona to tuli tu ai le ia le tu ai mo kwale ko kule ku se la uso le pese ala kuku le winga tala voinga le ele follow upu ia le no ai ai pela ole tasina o nga manaia ile tangata lo tanielu ilona ile lore le tanielu na va male tua mai o sia o nga voila mo taitai ole me voila ala infingo fiele respond mai ole tua ile me val auto tangata ono sile mo ia of course ole tua le lofa mai le failong tangata foile tua but you know in terms of relationship ile mafutanga la le atato mo le tua and I really believe on mele ala nga faingo fie o nga respond ma le upu nga ta wolo sunga pastor le upu le encounter why faingo fie na fita ya ile tangata ma le tua awa ole mana onga nga o tangata kelsian e mana mia ina ia yesite mi foile mfaiona la fita ya ia molona tua ai o se me manga me momonga le o piki me tani o longa I lo le lo no ba ma le tua fa longo lo tani le leo fa pa u lo fa me o le se me ya te o fa pa u ai fa o no le lo fa o no skape you know tanto la pi fenkanga ko kuli no skape o e si o ka nga u vai o siki a ko mo kwa fenkanga nga o sila po ele nga ko ya ko ngor fia fo e o fia wa nga ko fia mo e vai ko la u ko la pa u fo la ya ai pi o tulanga nga ila u la u ba ai tanga tu tani lu mo la relationship mo le tu ile matauti o longa faalo alo malonga ona ino le tu o le sibanga manga ile la usunga pasta ile faingo fie so se mela ba mafaiona ona awal meleng sa ili ina wo ilo tani lu falinga fa manga pe o me foi no foi nemi fa longo ile mi le tala I lo no fa me wa taluma po exactly same ile ko ile semen foi nemi ngo fa longo fa pe hola men fe tani I le o ta fe tawina nga pongi tanu le lusu tasia sona no pongi ai vai le manga yo le me le fa martala kapile ko ngelu o le aswa nga o to ilo loto inga we sa na la longa mai la o saulo au sau e poloka kusala ole winga fa martala nga foi
e se fai ngo finga respond me le tu te talo te ngata o lai loa le me tau fai so wa ta to ye tele te mi ta tu te wala le tu e mana onga ai fa pe ir ka ku wo le li o tanto loa e tanto wo lu mo le tu e ma fai onga tali mai le tu vai le melenga fai tani na ai le ta o te tani lu mana onga le tu na sa ili tani lu te talo mana na ana pongi tani le la manga ir tala ale kapilielu mai se o le aso nga e vala ko nga la ngonga mai amen nga la ngonga mai la vala au nga o sawo ya kai minga yes al fala bela be ia o le ngo so mafika ya imale le persia o fa nga tala nga o vai le lemba kelenga o la e alu ala nga ponga kangelu male le lo tangelu me le tup o ma nga ye kam ka upula sunga pon o nga telefoni mta upule le pifone sauno ile mele le tau fo ile manga fala vela be nga fala vela be wa tau fo mala o le singa be atonga mo fo nga batule sifsili fo ile wa fo fa fo nga tanto tulu ia pe le ase fa kai nga le ia te tono la batule sifsili taimi be se ina im fe fo mala mal tanto fo nga fo tulanga le tau ale wala nga it's not a physical battle it's a spiritual battle tau fale nga ele mfainga ilo tu matai natural foi le tato ai pe nga vai nga batese mana tu mo ya tanielu atele ame man ia tala ile ta pulo sunga poni nefia malo mane e tala no ma tu te o mai le fo ile encounter pole fit I mean pole fitaui le pole fitoi ko upu fitai man tu ai leo oi fo io Jacopo ile e la nalu ile fo le ya la pana lo na anko e ma tu ri fo le mena de ngai le nga fta ya e mo le tu nga fa nga encounter mo le tu mai ta nielu oi po fo i mai po fo i mai Jacopo amino Jacopo fo i mai Jacopo nga fa tu le tu o ngi tu o si e fa mu ya mai nga ivia i male tu fo le manga o tu le tu alu se i tu fa mu ya mai le tu ya te ya to nga ko nga attitude nga mo le o la wo lo le tu ala ye le me la ai a woni tu o le tu alu e se i fa mu ya mai ya te lo le si mele o te vai il tala il tam ta pule la son tu la mai le fai upos fulu ma le lima o le fai upos fulu pers fulu ma le iva te rio ngala nga uto i lo mai ai le ia falling o Yesu le ngai lo lunga le vai nga vola la o me ese ia fo e kapideru lang fam talanga le o sau le o sau na tau fia fa ma tau fia le o wa fo so ni mai ya Mikaele ya le o fai ona o mai ai to li liwa e lo tanielu ai ona toi loa tu fo dinga Yesu o le ata leo Yesu ele vai po suma lima mai o ia fitai o ia fetalai mai na upu ya tau ona o fasanga leo mata ile o le manga ngana fa auta foi o le tasi e peise tangata makaulia o le taito ale o le mai mo mua e fo ile el tangata le nei lo Yesu it's a somebody like a man mai pe o se tangata ne fo i le vaenga mo le tata u ile i falling o tangata le nei lo mo tani ale fo to sawi e pe se tangata luingo Yesu fa mai ua pa i mai i o ulangutu makaulia le pa i mo le pa i mo o le pa i ale o le pa i ala ngel o kapilielu leng sa fa tu lunga ma o le ese la le pa i le o le pa i le tua o le sile me sele mane ia o le o ngale mo ma ilo sun tuila awani o tato loto vai e mfaina pa i fa lua pa i fa tolu le tua ia toe ele namba inga le pa i le sawo le tua fa munio ele ngata le fa tasi pe a e nau ma e sa ili tu mau o tato loto le tua e toi sa voi le tua toi pa i mai ia toe so look for the second touch and third touch I want a few nau ma fi ai ma fi inu pe ile tu wa o le tele o lo nau ile tu o le telefone na na sa le tu e pa i mai tu vol fa ma oni tele ni tanga to ta ni lo pe na sa no tu la ele man nei o lo na langa ma lo na attitude ma lo na volele ona ingo le tu so la nga luenga na vala wina o le perfecta le tu len o mana pa ilga ngelu
sau le angelu tala no mai e mau e se le angelu ai sau loa le tangata lea. Le la na pe na tu mai ngā se ate lunga. Ale mela le o le usau a pai mai i antani elu. Na wha mai, whaauta foi, o le tasi e pe se tangata. Ua pai mai i o ulau mutu. O le angelu le nga pai il tau au i, e ele mea tā ua ele ngutu ole, o le perfecta le ua tai pe ia fo o le pai ale atua i lau mutu. O Isaia, e le a fo i le malalaola le nai o mai ele serafi mai le fata fai tau langa e tu i ngutu ole. Langa i tau, langa o le perfect, e mana o mia ale, le ngata o le maai o le tautala sao. Langa i le fai ngofie le alu e tau le fe au i tangata lai ave e lai awina ia i le atua, fa mai wa pai mai o lau ngutu. Ona o tautala atu lea. Le lau a matanga perfecta, tautala fa mai, ua faa pe atu i le ua tū mai o luma. Lea li ie. I mean, sorry, ele o perfecta, le utala no ele ole a fos mtau suta si le matang perfecta, fa mai lea li ie. Ua upua ngā tia ona ole whaalinga. Mai ua le aise ma losi ua toi a tau. Ua mawhai wha pe fea le au auna a lou nei a lii ona tautala ma lou nei a lii. Awa o au ua le ai lava so ma losi. Ua le ai foi se manava ua toe ia tau. Pa mai ona toe pai mai le wabai le ofkoru pai. Pai mua kasi. Pai longa lua. A le fo ua toe pai. Aisa. Danga o le fa matala mai tanielu. Pa mai o fa mai le fo le ua luinga le loto ma ua lalo ma le tūlanga o le mama ma le sao ma le kore attitude o perfecta i vai mele. Le wala in koe pai whakolu mai. Mai ona toe pai mai lea i a tau o le tasi. Ua tino mai e peisi tangata. E makauria o kaka lea. Nā o lengwha mai peisi tangata i lunga. Le wha mai peisi tangata i le amatanga mai. A le wha mai peisi tangata o Yesu lava lea. E le o kapiri elu. E le o Mikaele. A le o toe pai whaalua la le, ua whaalua langa pai le tua ia tani. Ai whaatasi la angil, wha mai ua ia wha ma losi mai ia teau. Ua whapea mai o ia, o oe o le tangata ua alofa te leina, aua e te fefe, ia e manuia, ia e wha ma losi, ia e wha ma losi lava. Karia upu ia le upu la angelu, upu ngā mai tangata leo kako vai o le ato Yesu. Wha mai lea, ua mawai mai lana feta lenga ia tau. Ona o ma losi ei lea. Fa mai mau whape atu, ia feta lai mai ia lo ua lii, awa ua e wha ma losi mai ia tau. Kaka lai fia ki ngā la ua pai wha akorua kua ala fa mai, se koe au mai. Se koe au mai. Se koe pai mai. E le malie tangata leo ka ngelu le mele o mawai aku. Mai se e koe wha mangui, se si wha punga, se e tue wha manuia mai. Aisa, o leo o ma losi a oe. Fa mai ona wha pea mai ai lea o ia. Ua e loa ea le mea ua au sawai ia toe. O le nei, o le a au toe fai, o le a au toe foi e tau malelii o Peresia, whaauta foi, a ua watu, o na sauai lea o lea lii o Iavana. Ai peitai, o te whaali atu i ate o le mea ua tusia i le tusi e wha maoni. Ua le ai foi se tasi e fisoa soani mai i ate au, i nā mea oma. Ua nao Mikaele lo o tauali. Ya, aman tau le la. O le wha mai Yesu, o le la toi foi. Wha mai le ata lea, o le tangata lea le, foi le tangata lea e whaali mai e pe o Yesu ke viso. O le a toi foi fea, toi foi i Peresia. I ele taua lea e, le tata no e ne, ngau kaua. Ai wha mai lea, a o te aluatu e whaile taua lea ma Peresia. Ai sau ia le tupu o Iavana, le alii o Iavana, mantauria la, o i rola e konge ki ei maro ke le ielua. Oi, o Peresia,
mai foi ma eleni wa ia vana o le upunga ia vana ave ia i creek Chris o eleni e mantaulia o le perfecta i ai foi tani lu meia lo zung tui lang awa o eleni pe ama le lua se lau anga le lua se lau se fulu po le ovala titi ama le lua se lau tau sanga mai le taimi lea o le perfecta nga tani ai fa ko asau sanga sili ko asau sanga sili mantaulia sanga sili eleni fa akula i mai po le tolu tasi anga i se mea fa pena na fto asau elengi lungo sin a le tātou te tala noa i se vai taimi po le 5 se lau mono tupu 5 se lau tolu 5 lenga uta wanga le la so e tau te vavai ko e lua se lau pe ova ku fo i le lua se lau tau sanga ko a sau ia vana ko a o mai e lengi e fatu i lalo ia a vai lalo mamao mea le tu a peka ko e ngonga umang kupu risi mea a le a mingo le fe au ma le valo anga e valo ia anga i luma le o tau mai i o maloi o le a la fai ma fala ve lave ya Israel la fai la to ko longi ai le nu o le tu o Israel o le nu o Persia le tu lai mai a umatu ia o nga saulo le o ya vana saulo la i o Alessandro Sili ma eleni e fatu ilalo ia ai sifielo ia eleni ilona tai no zungula kom kalkia mamao malo ile mana ia tele le ia me iwa sauno ilo sunga pasa tulanga ile mana ia le baenga le na eta ua to batu semana tu le tulanga foi ile mol le tangata ile fiu ia pela le mena faitawina ile ia il tangata lo tani ile mana mai tu ia wala ngai atu mai fo ia tatu le te mile nei saul le e mana mie tatu wa risinga me ile me unga le fa unga le tu tatu talo no il fa unga polenga pa yo le tu le ia tatu te mine so e tatu te mana mie le afo ile pa mai yo le fa unga pe awa me monia ia le se fa unga le tu le mfayonga ia cha ele veon ka fa kingonga le fina ngalo le tala tu spa yo le tu le nganga la vai so e taula ona ia ta tu le nganga pa io le tu e mafaion ka ko respond tu le tu e ta tu te ko ngeki ko le tu so winga voi le fametala o le tu pe yo le na tu nga le tu e se le mana mai le si mamalu from anointing to anointing in other words winga le faingo fienga mala mai la ufa la mala mele ele mafaionga o mai le famonganga po le faunga le tua nga fi kai mingi today is different me vala nga o le tua le mana i nga fi mo nga fi o le sila ko nga me ho nga le ke ba longo ya le famatalang ele mafaianga o mo fi kala ngo le menku po nga fi e o mo voyanga e o mo fo le kausanga le msio ke manga ku ale le mere nga fa pe ya no o le tua le fa penga new things always love uma foi le mea ngei tae it's a new anointing ke pela o le mele o le foi le stautusia le foi stautusia luka mo tusia mate yo le mele le wina fo e mate o le wina fo fa kusa fo ngale fio ile foi le ngango le ngang pa ile lingi mai la leve mai le ma faiona le ma faiona tu fia le wina fo le fang pa tu so o ngol mele ye sawa le winga fo le lingi mele mano le nganga pa ye le kai mi mele so lo mele fa tai o le fa fo le fa fo from pa wa ka ya so le si winga fo ai ale fa fo le from pa e la fa martan la tu spa ye o nga pa ile o from pa so lo mo ele ma fanga so fa unga fo la so ka ya ai ke ro ko mo le from pa unga ngai fi ngai you know ai ya ngafi langa matala tu spai o le ka kalonga me falenga apas usa pe makoli esse me falenga esse me faltino so le mela ila tilo o man nei le mela nga sa ngo ye vo ile tu sole funga le tanto le tu no le mali vai so le tanga funga le umano nga la le amen pe mo ngese fa manganga tonight e ko kangi ho ile tua a tono le vinga me alinga crowley o langa o tangata ho ile lungo le li
nga e fi foi le tu e fa penga nga pai mai pe la na family nga ma nga fa unga tanga cha o la nga la o la me la mai le tu se me pe fa pe lo nga la la me la mai fo se me pe fa pe ele o le tu alo so tu la kusole non ma ni o le mele cha no pe ka mo wa ya o nga po ma ngeila ka lo ve ya langa o foleleo ma fo faua fa pe la le ka ko fo le ko fai si ta pe na ngai ka upuya langa ke mangua sa utala no ai amatanga la vol covid sa fai la o series ile tu se Daniel la uti lo la ye ko kongu se me ya o ia un notes au fiu su lo lo ko aru le su mai le ele manga ilo o mo fa nga o fiu su manco o la foi la que el fong yo la po la que el fong e o su e walu la po mangi o ko e fa longo le ya mka punga fai longo le nga lai pela le po ko lo vele que vole le la usa pe o ko ya ko o fa longo le mo ko kusi la lo no to me yo ai me se la mka upu ya wa le ko lu le pipi o la su e mo le longo la ola por kala mel ponga foi vai que mel koviki leli post o fa la ku esa ngo se mangai kuai la nga po le mangai foi menga lo sa no mataulia e la be foi a whisky ai mataulia foi le mele tau ti longi le fionga leli pe que fa kai inga va penge o fa upule le mateo lima fa upo se fulu le que fa nga inga la sorngi ai ko o kaya feliz ato mai le ngango le the same verse que vai ko ese foi so lo nganga ele fa inga nga me fo lo ka pa ile me ko nga que vai ese foi le me mai le ngango le kai mi nga feliz ya pe memoria le ngango le tu memoria le ngango le pe lo nganga la taita tala fo nga le pe fa pe nga le bingo o le ngango amen que fa so ko ese pa pe ya tanga so ese foi la nga ese foi la ta fo le fa so ya ese foi la mai nga ese foi ancora lo ko yo le fa mo yo kuso pe lu fo nga le ka foi ma ai uma tu ele va pe kasi se tu ole fai unga ole fai upu ale fai ulta ta pules fulu le ka me ya ko fa uma ta pol ta pu sumal tasi al fai unga ta pu fulu esel ta o ngai lo me ai elengante yai ia angelua persia temoni eleoleoa ma guide fo lele ma secure ia le malo persia e me ka o demonica fo lele realm ai fa pena fo la eleni me fo ka uma ia Ivana ia ole angelu fo ole angel fo ngai sau ia ka al sanga sili ngai fa nga mai lingo ai makolia ole behind ile angelu angelu ale ole ponsa male ole nganga le fa le lo langi fa papelonia ai fa pena fo ila ia Israel la lango vetu langa e fa pena fo Israel ele o se angelu la le ponsa le ina le nu ole tu ai ole ata ole fai mai o Yesu upuenga o fai te una mai o te alu ai wana o Mikaeli lava e luatu e fiso soani ia te mani olo no winga e o fo ia Israel e ngale mata o Yesu i taua ia la fai pe a fai ala mo e fai se tau ai la tuula ia i Mikaeli langa ole angelu lai ole angelu la sau ia vana ole angelu le la sau persia wa angelu ia ta umaingo angelu ai o fo ila ile tua ei fo ila na angelu mo kia na angelu sili ole angelu le Mikaeli ole mea ka warfare special kamale me ole malosi male mighty male kama sao kamale Mikaeli no winga la ei fo ile puinga ale tua ei o winga le ato le angelu ei ia le fortress pole papa malutia o le tua le foi le me kava ai mau fiu se fele nu o le tua i me o mai la fa ui le tua e ui le la pule persia e ui le la pule eleni pe mai eleni wai maka si le kul maka nga me fai eleni ngu o le tua ngai lo persia de ai fai tau mai ile sau il mta bu sumal tas
ia ai whapenga fo Roma, e o tua e fo le tau me fo Roma i ntapo sumal tasi, o le ata ta ua le ala sungu tuilangi. Nanga le tatala noa i le lalo langi o angelu ma le spirit lea e controllinga le lalo langi, le ngata la o le ea e le uiloa tatou, le vani mnimo e nganga le anga o lo, a o lo o maila kama ia, e o maila e o i pe o kai ia, e o ia kuresa, e o ia i fo ia alsana sili, e o ia fo le ngol tatupu le tariu, ia e o i tupu, aisa, e mga o kili aka mga, a ifi ka mga, a ifi ka mga lainga, ia o ifi fo lainga, se la le tau tele vavaianga, ia lau sungu tuilangi. Si o tawa vaila i le mtau pe sumatasi, wa i le pe e whaatino mai ai, ma whaata mai ai, ia le mea atoa le na mai le whalinga. Mai o au foi, na utu atu i le tausanga mua o ta riu le metai, e fe so soani ma wha ma losi a te, e ma teo le foi lau ta riu, o le li le ana na alu i a kuresa, tupu mai o i Persia. Ia ai tu oile ile i tupu i Papelonia nga upa Papelonia. Le lila le fo ila le nga na faile la ma nei la fenga nga ma ta riu nga fai e tanielu. Le e fai wa nga wa kongi le luo le ona. Ia onga me se ma me ka ku ai fu le nga fai le tata no elisi po le tupu ton wa le ton ia tanielu lalo ai fa sa ina tanielu mai le mano le tua. So mai la ia lea, whai pulua, o le nei foi, o te whaali atu i a toe le upu moni, whauta e toe tutu mai tupu o Persia e tō tolu, a olona tō wha e siri lava ia ona mau oa i a te la tō uma, olona maa losi foi e maua i lona o loa, na te langa ina mai ai i la tō uma, e tau male maa lo o Iavana. Ia, te role i se mafuanga e lenta tau o fua e wha maamlama tupu ngang. Pawal tupu te fia mai i. O le tupu e ngoi a tā riu le tolu. Awa e se le tā riu le rea tal noa i. Tā riu mo mua lea. E se le tā riu lona lua. A makauri e lua se lau kausanga i e vavaianga i e whatino. I le mele e pingi e Iavana e whetau i e mai Iavana. Ai ei la le tangata ngoi a tā riu lona tolu. Tā riu lona tolu o haika spesle ia lona whaiu, tā riu lona tolu. O le tangata lana, na iei tonu wai le taimi le ana o so whai mai, le la e i, le sawa i whai mai. E na te langa ina, mai iei la to uma, e tau male malo o Iavana, le tupu lona whala lea. Taimi tonu la le o le tangata lea o tā riu e tolu. E tu lai fo i le tupu 5 malosi e pule lava ia i malo e tele, ma fai mea na te loto iai. A o ina tūlai o ia, o na le petia lea o lona malo, ma vai ina i matangi e wha o le lolangi, ma tau lela. O lela usau le kamale mai Iavana, o alsanga sili. Lela ua prophesize mai i, le mea o le a tupu, fa mai e pule au le tangata lea, ia eleni lea, e whamaila, a umatu lola i alsana le sili, ia makaure whara alsana le sili, na o tia au la ititi, o se tupu ma tau tia, o se tangata toa, manu malo, o ang aikia, malona poto e whaitaua, ma awala, ma mea ese, le ata mai o nei tupu le, ia fo aka uro e lengi au, o mea kau, a fo le tau poto le mafo fauma, akademika, o makua, e o mea lalolangi, kai mi ngelo sung tui lang. O le lalolangi wha e lengi le ka ku kio lai. Mo meo yungi veske, o a onga, o mo meo structuring, o meo uma mea kau a onga, e le o Roma. A o e lengi, e o mea le taimi nge. E a fo i e, a lela e wha amtala mai e i. A ho ina tūlai mai o ia, o na le petia lea o lona malo. A mantauria la. O lela e tau mai ili pa uo, o alsana le sili. Ai li whapela na pa uelo na malo. Langa nga iei anga kai au e ko whao anga, fuelele anga komanda ko whaa ngai. E o mo whaalau atu o lato ingoa. O le au li ila ia. Le ila ia le whaapunga lea. A o ina tūla i mai o ia o na le petia lea o lona malo. Pele umi foi o na avea o ia matupulanga ngoti le titi. Tolu tau sanga e oti. Alsana le sili.
Fe mai, ma vai ina i matangi e wha o le langi. Ai le fai ma ana whanau. O le tusa fo'i malana pule ai o ia. A wā elia ina lona malo. E fai fo'i mo isi ai le o i lātou. O tupu la ia o lauri ia e tō wha. O tai au ia al tangata le lena na vai ina ia le atu Mediterranea ma le lalolangi sa ia le nawa i teimi. O lauri ia e ngo ia kasekana. Sam lenga o wha lau ngā foi lisi vai teimi. Lenga ngā vea le east. Me vai mele iei ia. Le iei e leni ia ma le au Makedonia. Ma Makedonia, le east. Ia o le si tangata le ko whale ka o mai i. O kama sao ia al sanga sili oki aku ai ngofo le ia ma vai ia vai ngau o le lolangi e pule fai ia o tangata ngo ia Lucy Makasa na ia avea ia Asia le titi Asia Minor ni le west po le tu sifo ma pule ai ma fai elo na malo ia ma le au sifi la ia ko lu o le au sifi la ia ko lu ai lalo lo zo tu lang le ko lu ma le fa kama ko ngwa ia o le fa matala mai le tele nga fa matala mai i mta pule suma tasi lango la uli ia e ngofo le silunga i Suria ka ingo ia selekusa e amal tele o si va nga isa sa el mo i motu isa sa e o mai la valwa temi el pico lunga el me Suria o ila le nga fa ele ma lo tangata ngo ia selekusa o le sila li i la lo le south ia po le tu tonga le fa ngo mai le tu le upu le tu tonga i le tapu suma tasi le south e ila tangata ngo ia Portlemin sa failo na malo e kupito ia e ruler tuaima e functiona ko ngalo nga malo i nga va vea ma ko ka mai nga faila ma nga kau nga ko kaua e kam fai e su po ia sifi ia fai pa ule le saute I mean i le east pa ule le west ai ko nga ko rua la le ala ta fai te oi lalo e ka o mai o matu matonga i le mta pule su maltasi ai sa o laulia o mai e kau fai ui uma mai lau ele o Israel ai sa e o ngā kongu Israel ngofo le silunga ngofo le silalo ai o mai ka mai e kau e kolosi fai mua so fai mai ia lunga e mua kolosi mai ai lau ele o Israel ai mua so fai aku ia e fa fianga kau lau li ia ai fa mai ia famtalanga lau skola nga ala lava nga mafua nga tau e fai mai famtalanga e po ia pule lolang au Israel e fai po ai e ruling le nu le apalamo le mea le promised land o le tua so o se famtalanga nga ai vai nge so fai tawanga fai nga sa mo mela so tuilangi e fai po lima le e ngata ile fai po falo fa fo fale e ma losi fo ile tupu o le tu i tonga o le south lea ma le tasi li e ia teia e sili fo ilona ma losi ilona e pule fo o ia o lana pule o le pule tele lea o ngala te utala upunga o la te utala ile nof le pito e lunga tau le fai upu ono o fai upu o mai e tauanga i le fai upu e se fulu ma le ono e lau songu tuilangi fela fula fo inganga faro e o ile tulu inga o tausanga na so o fatasi awa o le afa fine o le tupu o le tu i tonga e sau o ia ile tupu o le tu i matu e fai ele le lenga ai le tu mau ia te ia le lima malosi e le tu mau fo o ia po o lona malosi ai tu ina atu o ia a toa mai la tou e molia o ia ma le fa naua e ia a toa ma e o le umi o le faisi boring o le fai kaunga ai o mai i le tau po e fitu o le tā tupu o na e tu mai ai se tasi i lana no whainga e saufo o ia ma au alu atu i le olo i le tupu i le tu i mātū inga o tonga ama mātū ngai ka mai e whailo na loto i ate i lato uma ma manu malo ai na te avea fo i whaatangata o taua i ai kupito o lona atua ma o lato li i atoa ma o lato lo inga la e falling mai lau zontu ilangi e whaiwhai a taua ia ai ngai ua ina manu malo le li le pito i lunga e manu malo le li pito i lunga i le unga o le mea atoa whai upo iwa ngai mai e alua tu foi o ia i le malo le tupu i le tu i tonga ma toi foi i lona lava nuu
a ona tali na te langa mai ma la tu fa poto le vao au e tele ona matua sawa i leo le tasi e lo fia ya e fai asi umi o le whaitonga la sungu tui like whai suma tasi ngā fwoi tui tawha mai e matua hita fo i le tupu o le tu i tonga le sauf lea o nā luatu le o ia tau ma le tupu o le tu i mātu na te aveina atu au e tele lava a e tu ina atu e lana pule i le vao au e tele ya ala sungu tui like e fai asi umi o le whaitonga ai o le mele na utau tu le tunga e fia tau atu le wha matalanga ngai i le mea lea a fo e oso ba yeli tangata fo ilang tata ua ngoi ane tioka epifania wa al tangata la ngai sau mai lunga na le lai sau i le wha matalanga o tangata nga ane tioka epifania le fai upo lusu maltasi fai ale tele o taua ia ai la le si taiminga sau le tangata lea le tupu mai lunga le li leo Antioka Epifania fai le taua malalo i kupito le pito i lalo ai fai ina ai le taua nga fo ia tuloa la tuloa afe Israel i le aipa ia fai e loa male mela le taua mai il fai po lusu maltasi wai uia i ngalo na ita ma fo tangata leo Antioka Epifania le tata o lo zungu tuilangi o le ata leo le manufe ai le sau le lumanai langa o ia na ia fa le anga ina le malu sonu fa ngata fa ngata ulanga ave pua ma me ele le tu tonu le mauto le tua ma fa i taulanga i lunga le fata fa i taulanga tangata tonu ale ele o le tupu le anga ia le temi o arsana le sili le anga matanga am salo le tupu lona fa po le lona lima lo ingo le unga fa solonga tupu ai punga mai ai la le tangata mi o le anga le ia asi o feitau inga fa po fenga feitau mai su lo sontu langi fa po lo su maltas tangata e fa taula le tangata le wa tula i mai e fe ololo le anga isi au nga tupu fo le a selekusa le nga mata ngai lo tangata le langa le ata le o manufe ai e sau malana fo le malana fe ngai ngol file mu a mata tangata Israel ai pepelo tai pe o le ata o manufe ai le so lumna si feitau mai tau tau fam ona tu mai le ilana no fo inga o le inosia la tu te le tu ina tu ya te ile mamalu o le malo ai sau fa fifi le mu ia peace o fa o le lenga fo ina te mau mai ai le malo o au foi ai le lofi mai e lo fia ai lanto mai ona luma e fa umati ai lanto ato maleli o le fengainga man of the peace or covenant yeah la ka kongwa le lumanga i le fa tali ta to le manfe ai le antikristo uma foi ona so mai ia e fai ma me pelo lava ia ya vai e amata umana ia e filemo ai fai waenga i ole me pelo wai alua e lava ia o se nui titi foi e malosi ai o ia e alua tu o ia ma le fifi le mui me sili ona le lei o le tu malo na te fai e foi mea na le fai e ona tama po tama o ona tama nga tupu ia no matu e fa na te tufutu faina ia ante ilanto o me faoa ma vete ato maoloa na te tau mafaufau i lona loto e ai olo se i o i se aso anga i lumana amen e fa malo si tu foi o ia malona loto ato e tau mo le tupu o le tu tonga male i tu taua e to tele o le tupu foi o le tu tonga o langa mai o ia i le taua male i tu taua tele male malo si tele lava ai le tu mau o ia a wala to te tau pule i ante ia o e ai i ana mea tau mafa e fano ai o ia e lo lofi mai fo i ana au e to telefoi e fasiotia e fina ngalo ia tupu e lua e fai meleanga la te tala pepelo i le lau ai e tasi ai le manui ai a wae o lava i le unga i ona po ua ato faina ai ona to e fo ia i lea o ia i lona nuu ma le o loa tele e ita fo i o ia i le whenga inga pa ia na te fai e fo i lona loto ona to e fo i lea o ia i lona nuu ona po ua tupo ina e to e fo i mai ai o ia malu atu i le tuitonga ai le i ufa pei o le na mua
po le muli. Ai fa mtala mai na le manuia o lana alu lana tau anga alu e tau malalo. Ai fo ia tuai fai ana mea valeanga i le malu o le tua. Le vai tau masi o mai lalo fai po tolu tasinga uma ngata i le fa moltu. O ai alu atu le fua ki timo. Fua ki timo lala o sungu tuilangi. O le upunga ave ia Roma. O i la le in mai e tutonu Roma. O mataulia fo ila e umalo e leni ia makanga so mai Roma i tutonu o ki timo la fa tau ia Roma. Awa na faile taua ale tangata leo Antioka Epifania. Ma le au ainga o leo staulanga o tangata e tau o Maccabees. O tangata na saunia ele tua ni tangata whatau waa ma faise lato au tau. E na te whato ila loina le tangata lea. Ai na feso soani la na sick help le ia le vanga lea. Ai o ia Roma. Pe mwen so soani mai. A sapalai mai la to me tau. E fai ele a fo le taua. O le mela. Ua maua elo ma leva no Roma tu mai elo na ulu tutonu. O mai lo Roma so soani ia mai uai. O fai a ina le tangata lo Antioka Epifania. Ia mai uai ia inoti. Ia a makalong nga mai ia he rota Roma i kongo la aipa i o le tua. O ngala la nga o fimelo Roma i tonu. Ma matalona pule i ai tonu o. Ma fa solo mai ia talo pole 167 168 BC na matai ona vai e tuala uli ia ma ia e tula i mai lo Roma ma fo le na fa mal to sumaltas o au fo ila tote au mai la tote fa leanga ina le malu e malu ai la tote ave se ina fo le tau langa fai so me le ina fai ma tu ina ai le mea ino sie fa tafuna ina ai e mataulia upu ia le fetala i Yesu i le Mateo lusu marfa a songu tuila te rope tala tuil tala inga peise si ufia vala umai ala songu tuila ai la fangata i fa uma fa tasi le vaenga le tutoe ia malim tau pe suma le lua umai ta tau pule va solea ai le tala tu tatu lenga ia peise tasi fia la umai ia pe mai fu sau finangalo isau sili e le fia fil tatu tau pu a fatali ia sisi stava lau. Al foi po to suma le lua. O e nga sala i le whengainga e le anga i la tau ia teia i faa ole o lenga. Nga me pe pelo a le deceive le whengainga ma me umong whai o tangata. A ole nuu o e wai loa lo la tau o tua. Po ole nuu leo Israel. La tau te faa maa lo losi ma fai mea te tele. Te vai a feitaungi o le ata a toa o le mea lea la zon tuilangi. E a tangia ia le lumanai le mea lo tātou vava aianga iai. O le ata o le li lea o Antioka Epifania malana mele na fai. O le shadow lea, o le foreshadow lea, po o se ata la foia lea. O le tangata lea, o le asau le lumanai o ia, o le antikeriso. Ia po le manufe eifo. Ia e fai senga whenga manu o le tua whenga pe pelo. Le e le fitau sanga o le tatal no le fitau sanga le vai samul muli. E senga e whenga le amtanga. Ia e moe e lo se whenga mo. E uia inga koe whai le manu ma to e whai ngā taulanga a tangata Israel. A vave ao ngā sis, vave ao ngā whangata e tangata ia e le manu a imalana pūlenga, malana organization. Ia fai lo mai ropo ai tonu lava an ke riso ia ma fa te tai tu lo tanga tu mai nei ifo ia te ia ma fai ma le maka man fa ai me va pena me mai e sa tonu le fion pa ia le tolo junto lang ile tolu ma le fa sanga mo mo la so poni le la tua le fai pule ngalo tamba le fa fifi le mu ma to sina perfetto per te o la sa usi le fie ile vai ile temi le ile tolu ma mo mo fa mate to tele ni tanga to la to sina ile mai le to tele fo o le ala sa usi le fie o tanga ta fo ia la to tele i mala malama ile fiona le tua po tanga ta wa e fo tanga ta ki la se i mele ma le usi lo so tu lang le mea nai sau le mtau pe suma tolo tu se falinga. E mtau tia va venga o le awhai ele perfecta pelo, ele te ilotu, te spiritual leader le la mua mai. E langa lefe mai le mtau pule suma tolo tu se falinga. O le aia, whaia foi va venga te tele,
o le a ofo ai tangata o le a li liu tangata ma o la tau whapea o le ke risola le o le tatu whatalia o le au iala le o le ile mana i le pule e sau so le mea ale ke risola le amina le perfecta pelo le mo mai o ia le na te preparing na te kaipe sau pe o Ioane le Baptiso sau e mo mai e ta pena uma me uma ma saingi whenga inga me uma va pena ai li sau le manu ai mai sambi ia wa le perfecta pelo le ai fe baltu spai ai na le mta pusuma to o le perfecta o le fanua po o le manu ai o le fanua lo inga la inga lue le fanua le te lotu le ia ai set up ai me uma mole taimi e lo nga tontonu lava le fitu te usanga le ala suntu la ma na ia le manager facility au al motino ala te motino o tangata malava o le ale avea il siti anga le kalesia le afe me o ta uma le mea makaukia muli ai la fo le la sway solo pe la ngale ka uma le mea ka cafe ai ya no solo ka uma le mea au esa la mana o mia e tangata se mea e mapu ia me se foi la ia o lea e pe fo mai le makaukia o mea ia wa o le afa muli koa e le fiola i se le afa muli makaukia mea o la ia no famatala ile temi le tolmo la tau sanga mai matuli vo e tanto pamata ile nganga o le atua e ile nganga pa ia le temi le walu sitianga le kalesia ia matuli la walu e wa vele kalesia wa e ile nganga pa ia e mata e vol pisilmana ia na e ile nganga pa ia kai minga le ile tolmo le afale mo le fitu ko ia le fitu tau sang muli le le poponga pol me ole ai se nganga wa ai matuli vo la so tuilang e ile ministry atangata ele mfaino faia le ngaluenga le selau fa le to e lungo fa ele ai le o ile nganga pa ele o tel tununga o le selau fa su mal fa o moli mau ia ta o mal tus pa ia faile la to moli mau mo Israelu e me se foi la tangata o lo to ele lo langi taimilia e mana o mia le nganga e le se mea e alu ele tala le lei e au no male nganga o le tu e la unga ten tonunga wae pea fo la mtanga me Yesu e wani to tu o Yerusalema e le aima se me so te pe lo winga e kala Yesu e le se me mfang to faia pe no to male nganga pe ya langa regarding the gospel de la to o tala il tala lei you need the Holy Spirit otherwise in vain uma lo inga aveale si tianga ia le a folele au te lo persona ia lo tolu fa uma le ala na nga ministry lungo funga ile mani pa o tata terpeta se la awai pa pelo menga lina ba te lo fisili mo ili tulanga vo ile pe fa matai ili tulmula fa mo le la fa ile ma na yer mena sa no il fengo va venga ia wa sa no ki apolo ilo foi faiva e maka ukia ai o le tulanga voi le o le yaila o le nganga pa ia il taimilina e o te lo tangata la vai o le taita ine le ele mfenko singa le mele tangata yo la ile nganga o le la taita ine le nganga e wila vo misir sitia ai o la wo line te lo e sala mo le taimi mo misir sitianga pa o la ile second chance o la ile vangono ngolua ai le fengo fie alo winga la tala o le tangata o la ile nganga pa i o le atua o te lo e mala malama le ele to sina fo ila i me e fai el profeta pelo le ai le fengo fie lo so tu langi la o te tono ele fengo fie ia te mi a pe fa ko e amoni feng tai o ta fio fie fa tu le tangata langa la fe me ai la le mo tonu po la me ta uno fa isa o le o tu sa la so tu langi la wo lo tangata wa malusi tianga wa le se ava no el vai mo pasi mo o mela le so se me ka o se me ka kia po se me fo le ka kia a mi se la va venga me e fa ele perfecta pelo va venga mo tia o fo o ia fo e ma ka lia o nga kon wale fo le o le pick nga po le kumkumunga fa kumkumunga nga o le malo le organization po le malo le a va tasi lo so tu la o le taimil na ko o langa nga le la o le taimi
e fo I whailo mai ia le tangata le te ia le pea uma le afa mua pe folo me mai ala afa I kongo le afa mua le me mai pe o squeeze wo como whainga ia whaafiofi me ia mame o ni liu tangata mai ia le ngā ioi ale afo ia le nganga makari o me ia le perfecta pelo ia ma le antikeriso ngā ioi I le nganga lea e pe o tata ua le nganga lea le nganga o satani wa le nganga o le kalako lea e wha ngā ioi umai me ringa la whaisi Russia kongo le kaimine como whainga ia set me seki kangaka le anga o le la saule la sau ia antioka e whani la saule a voile le sifi lea po le po antikeriso le la sau mai tono se whapopitonga ala usung tuila mana I tele wa le ua tu titi a foi umol tata mi o te loe a voi sel mana ia te opisi te va tole le si le mu le mana ia tam tau o le pasia tau o vaenga le ia ai le tata la noi mo me o le le foi le tau le faingi le peto le fainga I mata tau e vai o le temi ne o le tatu te le tau le ia tau lilo e le ia o le ase fate ta inga mana I foi le mo o le foi te lo lai to te le foi ni sol tanto o lo fie mala mai mana I foi mala le ase fate ta inga fai ngo fie foi le ma fai ona sila fie foi tanto au fa fonga le fie fila usunga poni le usunga venga ia le tau le se fate ta inga fai ngo fie io e fai ona mala mai wai e venta to tala no ia I think tang mala mai le stanga te pole le tau le wa o to te lo tatu ngole kaua foi le physical pe kaua ia so news ia ia malanga o le tupu mele ole tu si e fesolo no tau pu ono lai aftala no ai paulo le tau alea la so tu lang ve mai paulo o usoe o to upule nei o to lo to tele le li ma le malo si lo no mana ia ofu o to of tau ato to mai le tua ina ia o to mfaiona te atu to fiti el ti apolo a wanta tu tele o tau matangata a o li a ma fai pule ma li o le pauliuli o le neira lo langi the realm o le o le vani munimo a toa ma nganga leanga I mea o le langi e le o le langi la le fio le tu a le vani munimo le atmosphere le fai ele ma lo le mai o le mele ia o tu tango I oftau ato to ia fa makala mai lo oftau le o mzalo silfia o le taua lala usongo tu ilang o le taua o le mea lilo o le nganga leanga e mwhaina sau le nganga o te apolo uru le tangata e simpo e whaingo fia na mea le usau tawa lau le usongo tu ilangi whataro fatu le tatu lau tasi le usau halofa talofa e or mai maua le taimi pa e fia sau no mai Hello. Ya, se fa mol sa no mo lo la le tu ti ti o mo ta ru te mi la tu atu la no. O ile sa no fa mo mole. Tui, ya, sa no mo lo tui. Ya, le va mo mole a lo ki. O le fa ma ma koko. Ya. Ta lo fa. Ai o le o a sivila. E se ko malo si anga o fakunga o ia o wa kulpa singe le mo fa mama. Fakunga. O ia la kusto si o ko le tuka. Ia la o li ma suka kai mi uma. Li ma o ia o le suka o al mesa ia sa dos fulu pa suka. Ia o la visilia tui. Pisi. Koe pasenge aku I lungo o loka whakunga o wā le uwha mama e ieila se koe se pasenge koe o le aua korua I pasenge le ua I kaimigi Ia whaafitai le fsiri o le tama o evoluso te loa nga o fōma I la te mwhainga talia I tu langa lea paua le mea le mai te fia whai atu se maa te talo mo e uso la ngona le le lo fatu ono le au tu langa o pasene mo me whapena ia mzalo o fōma I a o tātou ia
e al tatu te tununga i le mana o le atua e lana whaamalolonga ala na fo e whaile mati talo nei whai ua ile ma po kalame ma mana tua i malausunga tui o le tūlanga fo ele na te mati le lopo le ale malosi au ani vaenga o toe ia la fo stulanga o le manuia o tom whai ali mta mai tai fo ma i molo ngase tui ai a whaile mati talo nei ona mantua tu le o i talo sanga langa i ale mana o le tu e whai ona pai mai i va venga ai fa so fo ia mo nei taimi tui alo fatu so fo ia alo fai tui ya ciao patalo fatu il tatu volau o pila pila o mati oi fa mole o taklik talo fa si o ni fa tu fonti oi le oi le sa no fa mole pira malo vale malo si mai po grande fa ftai pira o que falo longo ko ai po aso fu o ma ai ai ko su ko se mo malo se yo se asusta mo wa ku dai ka ko loku na ko loku kwa ma ke la lo que pisi ma ko fai pese le lima ma ko fai pese lo que pese oi me silingo avelo si o fonga fai ele vi ngole tua so mas essa mai essa foi isso a cuilang ngala kala kai ai wa ngale western ki ai ma vili mai okay pira god bless hello fa o pira lo sung tulang sia wo o fasto a voi so sia wo le fai pasi sia la to ai ngai tom tang yo la pasi ki pasi ale yesu yo fai le rasta Samoa alo pira lo fatu ya toe God bless ya ai umalo malta te mi a o le levi ele tu me si lo mo moita vala mi fia filo sun tu lai so foi tau le maule fa o malta falinga suma le ono fa o suma toru suma fa pe ono o lo ai le o le nganga leanga e to tolu o mai le ngutu le tarako ma le ngutu o le manufe ai a to ma le ngutu o le perfetta pepelo to tolu tarako manufe ai e polanchi riso voi ia mal perfecta pelo fa mai awa o nganga ia o te moni e fai longa malato o atu i tupu o le lalolangi lo sung twilangi e o i tupu o le lalolangi ma le atu lau uma e fa poto ia te la to i le taua i le aso tele o le li e ona le malosi o malava taua li a maketu ia a malulu atu le tato tunu o le fiafi ia o le unga fo na o tato por klame inisio tau mfai mai ia la fai wina ia tau klame se tau vi o le tua thank you Lord ia la valo swafa e fa vau tu mauli inga ia joy fai wina le por klame le fiafi tama malawa tu ia joy le tua fai va venga o le tua o le fa malo longa man tua le uso ia tui ona ngase le tua mato mafatia wa e fetelai e atu ia tu oe o sulfa inga oe le mato fa malo longa malo lo tu yo au i mato ele nei lava fiafi le tu na tu le uso ia tu la fa malo longa mana ele toto Yesu pa ia tu ia teia ele meolo iai o ia manofo ai fa malo lo i ona fatunga o va engo fa le tono lon tino fa ia ile uso lo mato tua ia family fo le malo le mato tunu se mato tunu no mato mafuta le nipo o tia family ang fa le nganga e ala le upu family e malo longa le nipo family fo le vai aso fo fa ngalo mai ia so ma se le fiafi ia ia tu ma pele vi inga ia to ele tu al to male alo male nganga ia nei o so mai o le fa va lo vi inga no Yesu amen ya Samoa tato por clamel na ni fu ia fa mal lo tunisio lo tom fai mai lunga lenga ia fai situai mai o mal tato taimi ia le fa mo o le tato fe lo fo el taimi masani le vai aso ang fo nei ia al nei taimi ia o auto ona nei o sunga fa fenga ia tuilangi le lua ia mala auto ona nei poni fonti fa soi fuia mo nei taimi God bless